Bebulabog yung westbound lane na ning Jose Abad Santos Avenue o Jasa ke syudad ng San Fernando, Pampanga anyang abak ning Huwebes, April 11. Meto nga 16-wheeler truck kasi ang magdalang scrap metal ing mitwag keng babo ning Dolores Flyover. Sebat ne ing buong lane keng tete papunta keng direksyon na ning Bakulod anya mekaba ing pila dareng sakin. Maswerte namang alang men nakbag kareng scrap metal adarala na keng lalam ning tete. Hanya alang men nasakit king milyaring insidente. Dapot ingkutang dareng keraklan kareng ke katamong memalen. Malyari lawari taga ng lumabas deng truck keng Dolores Flyover. Bistamang sinabi na ning Department of Public Works and Highways o DPWH a questionably ne ing structural integrity na nini. Ing pakibat na ning Department of Public Works and Highways, ali malyari. Pauli na nini pasibayo la kanong makipag-coordinate keng lokal kapanibalan ding DPWH bang asigurong tutukila keng load limit deng sasampa keng mga lawang a flyover. Kaming atin na lang report that ang big conduct team mig-assess ketang integrity na ning kaya katamong tete ka rin San Fernando flyover. So sabi ko keng chief maintenance ko na gawa kaming letter ngayon sulatan mi pasibayo ing chief executive ng city para inform yan na talaga mas itang pabag-regulate na kayong traffic ka rin talagang ipatupad itang limit, itang load limit na kaya katamong in-impose ka rin. Samantala, kinumpirma na namang Miranda king CLTV36 News sa pagumpisan danengen ning 2024 ing mega infrastructure project adya sa flyover ami kakabang may gitmeto nga kilometro. Ing mesabing multi-year funded project ing mamalit king Dolores ampong lasatin flyover. Mumunara pa kanung talakad, reng posti na ning mesabing viaduct. Magliman Dolores Flyover. Bayadak yun na kasi. Bro, bridging ka kayo daw, ng bridging na. So, actually, initially, atin yung funding sasabihan ni Kong na buri na mabidning yung asap. Unang under FS siya pa yung kaya katamo kaya alalo pa yata ratang DAD na. Pero itang master plan na ni Pag-Upisaya? Dolores, kitang bandang Laos, itang karin niya mag-landing, kay ba't kitang nagpasking magliman. So, yung eastern traffic ini, kaya no rin lang area? Dening kaya katamong adong intersection kaya ni, ining kaya ning Lasatin Boulevard, yapin kaya katamong, Lasatin, tsaka ining MacArthur Highway. So, adwa lang major kayo din. 4 lanes siya po yun? 4 lanes yung... Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.